Guhera mu kwezi gutaha u Rwanda ruzatangira gukoresha imbwa mu gusuzuma COVID-19 cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi. Iki gikorwa leta y'u Rwanda izagifashwamo n'igihugu cy'Ubudage ari nacyo kizatanga abazatoza izi mbwa. Mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC muganga Nsanzimana Sabe yahaye ijwi rya Amerika yasobanuye uburyo izi mbwa zizakora mu gutahura uwaba yaranduye COVID-19. Icyo dukora ni ugufata umuntu niba dupima mu macandwe tukamuha icyo ashyiramo ayo macandwe, niba ari amaraso turi bufate nayo tukayafatiraho mukayashyira mu kamashini kabugenewe, hanyuma imbwa ikaza kuhanyura yihumuriza kuri ibyo bipimo biba byashyizwe hamwe ari byinshi na ba nyirabyo bakiri aho. Urumva yo ihanyura mu munota umwe iba bahaye ibisubizo, kandi mbere ubu twapimaga bigatwara nk'amasaha 24 byihuse muri laboratoire. Ni uburyo butazasimbura ubusanzwe birumvikana, ariko ni uburyo bwakwifashishwa ahantu bitagombereye gutwara ibipimo muri labo ikihuta kandi bigakorwa n'abantu batize. Uyu muyobozi yumvikanishije ko kwikubitira izi mbwa zizifashishwa mu gupima ahantu abantu benshi bahurira nko ku kibuga cy'umupira, ku kibuga cy'indege n'ahandi mu rwego rwo kwihutisha akazi. Muganga Nsanzimana avuga ko imbwa zizakoreshwa ari izisanzwe zikora indi mirimo zibarizwa muri polisi y'u Rwanda, zikaba zizabanza guhugurirwa icyo gikorwa. Nsanzimana aganira n'ijwi rya Amerika yasobanuye ko mu bihugu byatangiye kwifashisha izi mbwa batangaza ko byatanze ibisubizo byizewe ku kigero cya 94%. Uyu mushinga ugiye gutangizwa mu Rwanda, umubare w'abanduye COVID-19 ugenda ugabanuka ndetse kugeza ubwo abarwayi benshi basigaye bavurirwa mu ngo zabo. Muganga Nsanzimana asobanura ko mu bigo 25 byapimirwagamo ubu 20 byamaze gufungwa, hakaba hasigaye ibigo 5 gusa. Uyu muyobozi akumvikanisha ko ibigo byinshi byamaze gufungwa kuko abarwayi benshi bafite ibimenyetso bidakanganye bavurirwa mu ngo zabo. Muganga Nsanzimana akumvikanisha ko nubwo umubare w'abandi urugendo ugabanuka nta kwirara kuko icyorezo kigihari. COVID ntabwo iri kugenda yoroha. Muri ibi bihe abantu basa nk'abatangiye kugabanya imbaraga, nibwo ikunda kuzamuka. Mwarabibonye n'ibihugu byinshi byasubiye mu rugo, n'impfu nyinshi zirazamuka mu bindi bihugu cyane cyane ku mugabane w'Uburayi no muri Amerika. Twe rero mu rwego rwo kurwanya ibyorezo turabizi yuko umunsi umwe icyumweru kimwe yurangaye biba bihagije yuko bigera ku gipimo bikugora kongera kubigarura. Izi ngamba zo kongera uburyo bwo gupima COVID-19 ziriho mu gihe hirya no hino ku isi havugwa inkingo zimwe zitanga icyizere cyo kuzakingira iki cyorezo. Umuyobozi wa RBC agasobanura ko leta y'u Rwanda nayo itasigaye inyuma mu kuzareba uburyo yazabona urukingo mu gihe zizaba zageze ku isoko. Twashyizeho itsinda rishinzwe kwitegura ibijyanye n'urukingo rwa COVID-19. Buriya urukingo ubwarwo nta nubwo ruba binagoye cyane, buriya ibijyana narwo nakwita logistique z'urukingo nizo zigora ibihugu byinshi. Izi ngingo nk'uko mwabibonye nyinshi zisaba kubikwa ahantu hakonje cyane, bitandukanye n'ingingo twari dufite kuko zitasabaga ubukonje. Izindi ngingo ubusanzwe zibikwa ahantu hatari munsi ya 20% y'ubukonje degrees Celsius. Turi gushaka ibyo bikoresho twitegura urukingo umunsi rwemejwe, tukaba natwe twaba mu bambere barubona. Ubusanzwe imbwa zari zimenyerewe mu kazi kajyanye n'umutekano, aho zisaka ahantu hatandukanye hagamijwe ko zerekana nk'ahishe ibiyobyabwenge cyangwa ibindi byagirira nabi abantu. Kugeza ku mugoroba kuri wa kabiri abari bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bari bageze ku 5,750. Muri bo abamaze gukira ni 5,241, naho 462 baracyavurwa. Abamaze kwicwa n'iki cyorezo baragera kuri 47. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali. Mu Rwanda abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali uyu munsi bongeye kugirana ibiganiro na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'umujyi wa Kigali ku kibazo cyo kubimura bakava aho ngaho bakajya gutura ahandi. Nk'uko umunyamakuru wacu i Kigali Eric Bagiruwubusa bitubwira, ibi biganiro ntacyo byagezeho. Yaduteguriye inkuru irambuye. Mwese mwarabyaye muzi uburyohe bw'urugo, muzi n'ibibera mu buriri. Ndibaza nti
ni gute umugore n'umugabo bazubaka urugo abana babateze amatwi cyangwa babareba. Umwe mu baturage batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu mujyi wa Kigali bagomba kwimurirwa mu Busanza arabwira abategetsi ko inzu bategekwa kwimurirwamo zitajyanye n'ibyifuzo bya bamwe mu bagomba kwimurwa. Ni mu biganiro by'abahuje imbona nkubone n'umujyi wa Kigali na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bareba icyakorwa. N'umushinga umaze imyaka ine abaturage barabariwe imitungo yabo ariko ubwumvikane bukomeza kubura hagati y'abimura n'abimurwa. Bwana Godefroid Karamuzi uyobora umurenge wa Remera yabanje gutanga ishusho rusange y'aho abaturage bagomba kwimurwa kuko ngo hatajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ariko atararangiza ijambo abaturage batangiye kuvuga mu majwi yo hasi bamwe baseka bagaragaza ko batemeranya nawe. Professor Anastase Shyaka Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu ijambo yagejeje ku baturage bahagarariye abandi muri uyu mushinga yababwiye ko ikibazo cyo kubimura kitari umwihariko w'iyi midugudu ahubwo kiri mu gihugu hose. Asaba ko bafatanya mu kugishakira umuti urambye. Ibibazo by'imiturire meya yamaze kuvuga ingorane zibirimo ntabwo Kangondo na Kibiraro ariho hambere, ntabwo ari aha byahereye, nta nubwo ari aha bizarangirira. Siko bimeze, ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa n'ahandi turabifite. Ahubwo dutangire tuvuge ko dufite ibibazo binakomeye biremereye, tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo. Ni ibiganiro byaranzwe no kungurana ibitekerezo ariko bitagize icyo bigeraho nko mu bindi bihe byatambutse. Abaturage basaba ko amategeko yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange yakubahirizwa. Babimburiwe na Bwana Jean de Dieu Shikama. Iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa Kangondo gusa, ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa. Tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe. Intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire. Nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato. Kubera igihe bamaze badafite uburenganzira ku mitungo yabo, hari abavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira, bakikoma amategeko ko nubwo ari bo batora amategeko baza kwisonga mu kutayubahiriza. Ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo. Iki ni igihugu cyaba kidukunda kitaturerera ngo twige amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda. Impamvu mutayakunda ntimuyubahirize. Muravuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa ariko twe turebye rusanga uwacu ari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira. Kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko hari imiryango 48 yemeye kwimukira i Busanza mu mazu yabaye abonetse. Mu batanze ibitekerezo mu ruhame babiri gusa nibo bashyigikiye igitekerezo cyo kubimura, ariko bagenzi babo nabwo bahitaga bavuga ko nta mitungo bafite aho bagomba kwimurwa. Hari n'uwarahiye aratsemba amanitse ukuboko kw'ibumoso ko atazajya muri iyo nzu y'uruganiriro gusa bitewe n'umuryango we. Bagasaba ko nibinaba ngombwa intumwa za rubanda zibahagarariye zashyira amategeko aboneye abaturarwanda bose bagatura mu mudendezo. Kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda, nitwe bajya kurebera. Nibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa. Ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye, ushaka ingurane ikwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye. Turi abanyarwanda duture twishimye dutekanye. Muri ibi biganiro hari bimwe mu bibazo byabazwaga abategetsi bakitangira itama nk'ikimenyetso cyo guha agaciro uburemere bwabyo. Ese minisita, abatazabyemera bizagenda gute? Uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifite mu mufuka bazana n'etaje aho ngaho? Bizagenda bite? Ibi biganiro byamaze hafi amasaha abarirwa muri 3 byarangiye nta cyemeranijweho n'impande zombi. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Shyaka yizeje ko ibiganiro bizakomeza mu gukemura ibi bibazo. Uyu munsi niba hari ibyo ntashubije cyangwa hari aho bitageze neza ntacyo bintwaye, ejo tuzagaruka twongere tubiganire ariko dutere intambwe. Ntacyo tuzongera tubiganire. Kimwe mu byo bamwe bibajijeho ni uburyo ubutegetsi budashaka gushikama ngo bwubahirize icyo amategeko ateganya mu mishinga yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange, ahubwo bugashaka gutwarira abantu bose mu kivunge buvuga ko bugiye gukurikiza amategeko hari ababihomberamo. Ibi biganiro bibaye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hari hongeye kuzamuka intugunda aho bamwe bafashwe n'igipolisi bagafungwa bazira gusubira gushinga amahema mu matongo yabo. Ku cyumweru gitaha nibwo imiryango 48 byemejwe ko izimukira i Busanza muri Kicukiro. Iki kibazo gifata umuzi mu 2017 kirareba imiryango isaga 1500 bose hamwe. Barakajwe bikomeye nuko hari abaturanyi babo muri Kibiraro ya mbere bishyuwe amafaranga bo bakaguma guhatirwa amazu. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bukavuga ko bahawe amafaranga bishingiye ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Bagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali. Tugarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden watorewe kuzayobora igihugu arimo
arubaka guverinoma izamufasha gutegeka guhera mu kwezi kwa mbere gutaha. Umwe mu bo yahisemo ni umutegarugori Linda Thomas Greenfield. Claude Ganza Munyamagana araduye inkuru. Joe Biden watorewe kuyobora Amerika yavuze ko azohereza Linda Thomas Greenfield guhagararira Amerika mu muryango w'abibumbye. Thomas Greenfield afite uburambe bw'imyaka irenga 35 mu bya diplomasi, harimo kuba yarahagarariye igihugu cye mu Busuwisi, Pakistani, Kenya, Gambia, Nigeria na Jamaica. Uyu mugore yanabaye ambasaderi wa Amerika muri Liberia, abana minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga ushinzwe Afurika. Mbere y'amatora y'uyu mwaka yo ku itariki 3 Ugushyingo, umunyamakuru mugenzi wacu Shaka Sally yaganiriye na Linda Thomas Greenfield kuri politiki ya Amerika ku mugabane wa Afurika. Icyo gihe yavuze ko kugena ibika byo gutegeka cyangwa manda ntarengwa byafashije mu gushimangira demokarasi. All of us are seeing that shift gradually happen. Ntawe utabona ko ibyo birimo kuba buhoro buhoro, kandi ndibaza ko mu butunzi bukomeye Afurika ifite harimo abaturage bayo. Niwo umugabane utuwe n'abakiri bato benshi, kandi abo bato barimo kugira ijambo rikomeye ku bibera ku mugabane. Kugeza ubu rero ntiturabona icyo ko kwerekeza imbaraga ko ibikomerezwa kuri Afurika cyangwa ko kwigarurira ijambo rikomeye ku rubyiruko biratanga, ariko bizavamo ikintu cy'igitangaza kandi kizagirira akamaro gakomeye Afurika. Ni umugabane w'amakiriro, mporana nabivuga. Nta handi hari amahirwe ku isi aruta yaboneka muri Afurika, kandi birigaragaza ku isi hose, kandi ndibaza ko Abanyafurika ubwabo bakwiye kuba aribo ba mbere bigirira akamaro. Thomas Greenfield, ibihugu by'ibihangange byose birasa nk'ibyerekeje imbaraga zabyo kuri Afurika, mu gihe nayo iri mu nkundura yo kwigira no kubaka ubukungu burambye. And in some countries there are no term limits in their constitution. Mu bihugu bimwe na bimwe ibyamana ntarengwa ntibigaragara mu itegeko nshinga. Ibi bituma hari abaperezida bayobora imyaka n'imyaka, ariko icyo navuga ni uko kimwe mu byo twagizemo intsinzi mu baturage hirya no hino muri Afurika ni uko amatora yabaye imwe mu nzira zo kwemera iby'uko umutegetsi agira manda ayobora kandi atarenza. Ndibwira ko igikurikiyeho ari ukumenya neza ko amatora aca mu mucyo no mu bwisanzure, kandi abaperezida bari ku butegetsi ntibifashije amatora nk'inzira yo kuyobora kugeza bapfuye nk'ibyo turimo kubona mu bihugu bitagira manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Thomas Greenfield ni umuntu wakoranye n'abaperezida bo mu ishyaka ry'abademokarate n'abarepublikani, kandi bose bagiye bagaragaza ko Afurika ari umugabane w'ingirakamaro. I'm a career professional. And so I have worked in every administration. Nzobera ibintu bya politike kandi nakoreye buri buyobozi. Hari intego ubuyobozi bwose bwahuriyeho kandi nazishyize mu ngiro nk'indahemuka. Icyo nzi cyo buri buyobozi bufata Afurika nk'umufatanyabikorwa kandi buharanira gufasha Afurika gukemura ibibazo. As a partnership. And have looked at ways to address issues in Africa. Uwo ni Thomas Greenfield wavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Shaka Sally mbere y'amatora yo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Joe Biden watorewe kuyobora Amerika yatangaje ko Thomas Greenfield ari umwe mu bazaba bagize guverinoma ye. Yabyanditse ku rukuta rwe rwa Twitter agira ati: "Mama yantoje kuyobora neza n'urukundo kugira ngo ngire uruhare mu guhindura isi nziza. Ibyo narabikurikije mu gihe cyose nakoze mu by'imibanire n'ibindi bihugu, kandi ndamuka nemeje Linda Thomas Greenfield azahagararira Amerika muri ONU." Ubwo Linda Thomas Greenfield yari mu butumwa bw'akazi mu Rwanda mu 1994, umusore yamufatiyeho imbunda maze agerageza kwihagararaho. Nta gihunga Linda yabwiye umusore ati: "Sinjye mugore bagutumye kwica." Mu magambo ye ati: "Nari mfite ubwoba kandi munyumve neza, ariko sinakutse umutima." Uyu ni umwe mu banyapolitiki b'inararibonye, ndetse Joe Biden watorewe kuyobora Amerika yamuhisemo nk'ugomba guhagararira Amerika muri ONU. Umugore w'umututsikazi washakishwaga ngo yicwe ni umwe mu magana menshi yishwe muri jenoside mu 1994. Imyaka 26 nyuma y'ibyo bihe by'amage n'akaga gakomeye, Linda Thomas Greenfield ategereje kuba yakwemezwa na Sena maze agahagararira Amerika mu muryango w'abibumbye.